itakeri narushangwa mu rushozo rwa Ibanda kandi resireho obutikirizana hagati y'abamemba b'ikigombe cya Rukokoma Mixed Farmers Cooperative Society na n'abari kubebembera ekigemeserize RDC Godfrey Mbetegerizo kutaho mu nshonga zabo. Itakeri niryingana hectares ziri kweshumba muri 50 bitu bamemba no bajunana bebembezi ba society bebembirwe chairman wa Sako Fred kwetegereza okuguza icweka cy'itakeri. Ninsaba omwami kwetegereza nkaci ya person akwanzure cyapa cya Rukokoma Mixed Farming chona kala hize kukwanzura okusaba kwanjye otufunire omusaveya wa government tutembe ruguru omurusozi turebe ogwo mwanya gwa Rukokoma Mixed Farming ogwo kwetegereza kwebembera guriyo mu hectares zingahe Nobwitakeri Rukokoma nkerya Rukokoma Mixed Farmers Cooperative Society abatora barherire batwire no barukoreso kuhingana no kurisamo kandi nabwanyuma yo kuguza heshchweka abacuguzire no kwe kutandika kubinga batwire no barukoresa baswenkuru nabamawu bakwingangahi umusozi bagura nente twazirisa nabo bakana barisa katwara yengo zitu none ubwiro bunahatiya bakatubingayo tutwakine yorgo tutwakine yonte abo kwa cooperative tifu nani bembera cooperative abo kwa na wase yazi bizirumu na ine bya ku myaka 10 baba aruma ba furseya na ba hafuse imigabo musiza twiza bataho muhondana nyenka kabandi yo mu rukikomo twaronda kate twaronda kagwa ngo mbishi abahinje n'abarisa abari kwikomurunana nabo bari mu kubingwa harushozuru bitwetegereza nazira ngo tebineka kwate kona n'urushozuru ngo ahabwo kuba abinzi tabari bamemba unyo nanyimba sabo tuikirize Rukokoma Mixed Farmers wana RDC tugiseduringo ki obugande bamemba batokoma nabo bakwereze ebyabo ufite kugira ngo meeting aba kandi bakishire Rukokoma hako niyo ndiyo muntu umwe ninye bembera abantu benshi mukikomi gizana na original copy y'abamemba babandize yabandize heje yinyini kuko abamemba bo kubanza mu mwami kwetegereza kandi narwo muri kashaka 1 kandi tumata ine myaka inga bura ka ine myaka 5 weni munijani murangu cooperative nentera murangu abagurize nobody searching kandi abagurize abo ngoro bafunire ki ebyabo okanye bitaka kozire ki bitaka sayidi RDC Godfrey Mbetegerize yashobora uburgo bw'emiryano omusoso yateji kandi hine byarukwenda ngo bikorwe twashangaho ikizwe kiruho no kugira ngo abembeza barozire bamara imyaka mukaga bataketaga kakigo kabone ako kwita gendo meeting nabo icyo twabahabura ka twabaragira ngo bagende betereze omusande 2 babase kora mu kiku 2 abo kubanza no rwabo ka committee members kandi na office ya RDC batwetemo akatwenda abantu babagende kuri akandi babakora batashirwa no babakora akuto mu magwito no kureba ngo buringaniza bwabaho ekigombe iki kikatandikaho umwaka gwa rukumo rwenda 9 cyurukurundana bamembo ku rugomyanye etari emwe nemwe okwetorora district ya Ibanda. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushave.